Namakuru mashyashya n'ubundi nkuzaniye ndagira ngo nkubwire ngo mu gihugu cya Afurika y'Epfo urukiko rwahagaritse igikorwa cyo kweguza Perezida Cyril Ramaphosa. Ni amakuru agiye hanze aka kanya, aho Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yongeye guhabwa andi mahirwe yo kwisobanura mu nkiko nyuma y'uko urukiko rukuru rwa Western Cape rufashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo igikorwa cy'inteko nshinga amategeko cyari kigamije kumukuza ku butegetsi gishingiye ku byaha akekwaho mu rubanza ruzwi nka farafara. Iki cyemezo rero cyafashwe ku itariki ya 24 Nyakanga 2026, ariko kandi ntabwo cyari gisobanuye ko Cyril Ramaphosa yatsinze urubanza cyangwa se gahunda yo kumweguza yarangiye burundu, ahubwo urukiko rwahagaritse uru rubanza gusa kugira ngo iburanisha rya komite ya parliament ishinzwe gusuzuma niba perezida yararenze ku itegeko nshinga kugeza igihe urukiko ruzafatira umwanzuro ku bujurire bw'uyu mugabo n'ubundi wari uyoboye Afurika y'Epfo. Byose rero aho byatangiriye ndagira ngo nkubwire ngo aya makimbirane yatangiye hafi amakimbirane amaze imyaka 4 n'ubundi hafi 4 atangiye, kuko murabyibuka neza ko yatangiriye muri za 2022 2020, ubwo abantu batazwi binjiraga mu rwuri rw'amatungo ya Perezida Ramaphosa ruzwi nka farafara game farm, bakiba amafaranga agera ku bihumbi 580 by'amadolari, bivuga ko yari ahishe mu bikoresho byo mu nzu birimo sofa. Nyuma y'uko kandi ubwo bujura bubaye havutse n'ibindi bibazo byinshi byakuriye impaka mu gihugu hose. Abatavuga rumwe rero na leta n'imiryango iharanira kurwanya ruswa bibajije impamvu perezida yarabitse amafaranga menshi angana gutyo iwe mu rugo aho kuyashyira muri banki, niba kandi n'ayo mafaranga yari yaramenyeshejwe n'inzego zibishinzwe, ndetse niba kandi nta n'imitungo yakoreshejwe mu gukurikirana abakekwaho ubwo bujura. Ramaphosa rero yakomeje guhakana ibyo aregwa, avuga yuko aho aya mafaranga yari yarayakuye mu igurishwa ry'imbogo yagurishije ku cyuzi ku mucuruzi ukomoka muri Sudani, kandi ko nta tegeko na rimwe yishe. Ndagira ngo mubwire ngo buri muntu wese wakanze subscribe kuri uno muyoboro agenda abona update nk'izi ngizi buri kanya, umunota ku munota. Kanda subscribe nimba utarayikanda, ubundi ukande na like, ubundi nkubwire ngo tugaruke duhura mu kanya no ku zindi update. Ndagushimiye wowe twabanye, ciao ciao.